Poznavate nekoj na slikava? Ne, mene, da? Bravo. Nekoj drug? Smiljan Mori. Nekoj drug? Nekoj drug koji go poznava? Nekoj drug? Ok, aj ovak, pošto pojče spomnavte Smiljan. Koju Salava go poznava Smiljan Mori? Svi te go znaju. Ja mislim da sam bil samo ja. Ok, da li nekoj bil na nekoj seminar njegov? Da? Bravo. A da li bi sakali da dojde v Strumica da održi jedan seminar? Oho. A da li sakate da go prašame na telefon da će dojde v Strumica? Da go prašame? Smiljane, možemo da te pitamo, u Strumicu žele da te vide da održiš seminar. Jel možeš i kakav je plan? Dobro, mislim, ako ima dovoljno ljudi, mogu da dođem sada. Evo. Sad, kad sad? Se ističi. Dogovaramo još jedno. Kad si došao? Nisam znao da će bude toliko borgo. Ja te pratim, pa gledam gdje si ti, pa ja idem za tobom. Ja, meni. Evo, kako je bilo? Fantastični ljudi, vidim, fantastična dobra Strumica. Dobra publika, da. I šta ćemo da im odgovorimo, kad će Strumiljan da dođe u Strumica? Pa evo me. Zburio si me. Pa ja se nadam da nije to zadnji put, tako da... Dobro večer svima, dobro večer. Evo, sa Sašom zajedno smo već počeli raditi na nekim projektima. Ne znam da li je vama previše rekao, ali stvarno još držimo u tajnosti i zato sam tako često ovdje u Makedoniji i Skopju zadnjih možda 2 mjeseca. Tako da možda ću vama malo više, koga zanima da mu kaže malo više o našim ciljevima ovdje u Makedoniji. A kao prvo moram da kažem da ste veoma dobri ljudi Makedonci. Volim kako zborite, vaš jezik, volim vaše hrane, povrće, voće, normalno najbolje makedonska, ali imate stvarno lijepo državu, možda niste ni svjesni kako je lijepa država. Kad smo se danas vozili, kad smo se danas vozili sa Žarkotom ovdje iz Skopja, kažem kako je ovo lijepa država i baš me sjeća na Sloveniju, jer je podsjeća na Sloveniju, jer Slovenija je isto onako zelena, lijepa, zdrava i tako dalje. Da. Pa evo ima tebe, pa mene, pa sada Žareta, pa oni, pa tako i možemo zajedno svašta napraviti. Ok. Jel ćemo da vam otkrijemo tajne neke koje su vaši ciljevi, jer smo dugo pričali o ciljevima, koliko je bitno znači da jedan biznismen vodi i zna definisati svoju viziju, misije, ciljeve i ostalo. Evo da vidimo kako Smiljan radi, kako definiše ciljeve, koji su ciljeve. Ima li uopšte ciljeve Smiljan ili nekako funkcioniše na poinakav način koji ne znamo? Dobro. Koliko minuta imam? Pa, evo 30. Tvoje mikrofon. 3. Evo, izvolite. Ok, mene nešto zanima. Ko od vas je u biznisu da je vlasnik svog biznisa? Znači, oni koji niste digli ruke ili ste već umorni ili nemate svoj biznis. Samo nekoga pratite. Ok, znači većina vas ima svoj biznis. Ima li neko ko nema pa bi htio pokrenuti svoj biznis? Ima njih par. Ako smo iskreni, mi koji već imamo biznis, ako ovima koji bi željeli pokrenuti svoj biznis kažemo svu istinu i suštinu i poanto biznisa, šta mislite, da li bi oni počeli ili ne bi? Vidim neki ljudi već klimaju glavom, kaže ne bi. Da bi neko od vas možda ako bi znao šta ga sve čeka, počeo sa biznisom. Pitanje.
Ko od vas je nekad sanjao i kaže, jao, kako bi ja imao svoj biznis, pa sad ga ima. I ko od vas taj isti ko je sanjao da bi imao biznis i pokrenuo biznis, sada neki dan i proklinje da ga ima. Idemo u biznis zbog različitih razloga, jel se slažete? Znači, zašto idemo ljudi u biznis? Zašto neko danas od tih mladih ljudi uopšte hoće pokrenuti svoj biznis, imati svoju firmu? Zašto? Da bi više zaradio. Znači, to je prvi mit. Prvi mit. Mi svi i oni misle da ćeš kao preduzetnik više zaraditi. Jel to istina, dragi moji, oni koji ste u biznisu? Je istina, ali da je apsolutna istina? Nije. Kada ćeš više zaraditi? Koliko vremena će traje to? Ako bi sve te sate pretvorio tamo negdje u posao onaj koji si radio? Znači, apsolutno, ako ideš sa tim snovima u biznis da ćeš više zaraditi, neće biti sutra, je li tako? Neće biti preko sutra, se slažete? Trebaš strpljenje. U biznisu trebaš strpljenje, se slažete? Mi hoćemo svi brzo. Mi smo preduzetniki, mi donosimo odluke brzo, mi ne radimo u državnim službama. Mi danas se nešto odlučimo, sutra se predomislimo, promijenimo odluku ovako, onako, počinjemo ovo, prestanemo ovako, počinjemo novu stvar. Znači mi brzo donosimo odluke, ali rezultati ne dolaze tako brzo. Zašto još ljudi krenu u biznis? Jer misle da će raditi kada njima odgovara. I kako to završi? Pa radiš samo tako kada ne spavaš. Znači, jer se slažete da radiš više i duže i jače? Se slažete? Ok? Znači, to je isto neki mit, jel tako? Da li je to stvarno istina da trebaš više raditi ili možda postoji neki drugi način? To se treba pitati. Da li je neko od nas išao bilo kada u školu kako se radi biznis? Pa niko nije išao. Znači mi idemo u biznis sa nekim idejama, jer imamo ideju, idemo u biznis, jer imamo dobar produkt, pa idemo u biznis. Jer hoćemo biti sam svoj gazda, pa idemo u biznis. Jer hoćemo sebi određivati kada ćemo raditi, s kime ćemo raditi, koliko ćemo raditi i kad ćemo ići na odmor. Tako. Zato idemo u biznis. Hoćemo u biznis zbog toga jer imamo možda želju da pomognemo drugim ljudima. Tako. Ko od vas išao u biznis jer je imao prvu ideju, ne samo hoću toliko zaraditi da postanem bogat, nego idemo u biznis jer vidim da ja mogu da pomognem sa sobom, svojim produktima, svojim znanjem drugim ljudima koji je zato išao u biznis. Ja? Znači, idemo sa nekim većim ciljevima, nekom misijom, nekim snovima, nekom inspiracijom, tako. I onda počinje računovodstvo, ovi zakoni, pa poreska, pa ovi, pa ovo, pa ono, pa ono, pa to, pa 4. Pa onda preduzetnik provodi više vremena čitajući sve zakone, se slažete? I sve druge stvari, samo ne radiš ono što bi trebao da radiš ako hoćeš biti uspješan. Sada, niko nije išao u školu. Da li postoje škole? Fakulteti? Da li postoje škola poduzetništva? Pa možda postoji, u nekim državama imaš studije preduzetništva. Pa sa svim dužnim poštovanjem, ako pogledam ko tamo predaje, ja se pitam da li je taj čovjek ikada pokrenuo bilo kakav biznis i radio u tom biznisu ili samo predaje. Ja imam kolegicu koja je završila MBA, 2 doktorata, sada je postala ne znam šta, jer ne znam ni izgovoriti, znači lijeva ruka ili desna ili gore glava od vodilnog profesora ekonomije. I ona meni onako prije 8-10 godina u spiče u Parizu kaže: znaš šta, jako cijenim vas preduzetnike, jer ja pored tog znanja koje imam iz teorije marketinga, ekonomije i predajem na ekonomskom fakultetu, kaže, ja ne znam kako se neko kao vi usudi ići u biznis, jer ovo je praktično nemoguće da funkcionira.
sada kada otvaram biznis u Makedoniji i uzimam ljude na posao za back office, za ured, pita me buduća direktorica danas da li imam neki biznis plan, da li imam neki budžet, da li imam neke ciljeve, neke prodaje, nešto šta. Nego, gospođo, ako bi ja imao biznis plan, ako bi ja imao sve cash flow, pa ja ne bi nikada otvorio ovo. Ja se uplašim da ja to stavim u Excel. Prihodi, othodi, troški, pa nema šanse da idem do Zagreba, kamoli do Strumice. Znači, ako ideš sa takvom matematikom u biznis, nećeš nikada pokrenuti biznis, je tako? Odluke u biznisu se kako donose? Brzo ili sporo? Pa znaš kako moraš brzo donositi odluke, jer svaka stotinka sekunda ti košta, ne stotinka, milisekunda. Neuronaučnici su prepoznali sa tim njihovim fMRI skenerima da odluka u glavi nastane prije nego neko artikulira odluku. 250 milisekundi prije u centru za donošenje odluke čovjek donese odluku da bi onda rekao, evo ja sam ovako odlučio. Ja sam razmislio pa odlučio. Teško da možeš da kažeš ti jako dobro razmislio, jer što je Saša pričao, imamo uverenja, tako? Podsvjesne programe koje su nam usadili baka, deda, mama, teta, stric, ujak, ne znam ko, novine, i na osnovu toga šta su mi čuli kao mala djeca, s kime smo se družili, šta čitamo, s kime se družimo, mi donosimo odluke, mi mislimo da razmišljamo, mi mislimo da smo pametni, da smo sve presudili kako treba, ali na kraju ti donosiš odluke zbog nekih strahova, zbog nekih uvjerenja koje imaš. I to je najbitnija stvar u biznisu. I u životu, ako nemaš pravih uvjerenja, nemoj ni početi nešto. Vjera je sve. Sad ćemo napraviti jedan kratak test. Pitat ću vas jedno pitanje, a već znam da će biti odgovori približno isti kao što su bili kad sam pitao hiljade i hiljade preduzetnika i oni koji su bili na ostrvu Richarda Bransona, gdje je bilo 25 multimilionera, svi sa većim prometom u firmama nego ja. Moram da kažem da mi je to bio san. Jeste čuli za Richarda Bransona, ovaj luđak koji je letio balonom, ima 400 firmi, vlasnike 400 firmi koje rade. Kako se ustanovio, kaže, skreirao 600 firmi, 200 ih je propalo, 400 još radi. Da li se on možda sjeća kako su one firme propale? Pa ne sjeća se. Zašto? Jer zbog njegovih uvjerenja. On je meni, ne damo neko da sad je on meni idol, nego je on meni, ajmo reći, inspiracija. Neko ko živi svoj san, znači neko ko ima stvarno 400 biznisa, milijarde poslova, jedan od najbogatijih na svijetu, radi lude stvari, leti balonom, kitesurfing kao što ja, ide na fitness, ima svoj otok, ja nemam otok, mislim, mi se borimo da imamo svoj stan i kuću i možda vikendicu, čovjek ima otok, a ja ću otok da ostrvo da kupim, šta ću? Zašto bi imao samo kuću, pa cijelo ostrvo da kupim? I meni on, živi život, uspješan je, sad ja hoću njega upoznati, stvarno dobijem priliku da idem tamo, trebam najprije investirati, šta? Novac, znači ja moram investirati da bi ja otišao tamo, da bi upoznao tog svog mentora, koji je bio moj mentor tamo preko interneta, koji je gledao nekad moje videe na Facebooku i YouTubeu. Wow, hvala, wow. Baš mi je čast. Znači ja isto gledao njegove videa, isto čitao njegove blogove, sanjao da ću ga upoznat, čekao taj dan, platio, da neću reći koliko, mogu bi kupiti 2-3 stana u Skopju. Da sam 7 dana preživio tamo. I ja sam mislio, jao, on je Bog, verovatno. Znate kako je običan čovjek, ko ja i vi. Znači ima iste strahove, ima svoje uvjerenja, svoje potrebe. I može s njim normalno pričati. Mene zanima kakva su njegova uvjerenja. Ja ga pitam šta je za vas biznis? Imam takvih uvjerenja njegovih o novcu, o familiji, o biznisu, mogu biti 3 dana po danu. Šta je za vas biznis? On kaže biznis. For me it's fun. Zabava. Zabava je za njega biznis. Znači on se zabavlja.
On ovako sedi i razmišlja, ovaj British Airways su stvarno jako, kako bi ja njih srušio? I napravi firmu Virgin Atlantic ili Virgin ne znam šta. Znači, to je za njega zabava. Ova Coca-Cola je jaka. Šta ako ja napravim Virgin Colu pa malo se zabavljam s njima? Pa stavi sve ove, kak se kaže, kole, ove limenke. Kupi na tone limenke, razbaca po Trafalgar Square, po cijelom Londonu, uzme tank pravi, stavi sebi ono kapo, ide za tank i ide po Londonu i gazi one limenke. Biznis nije uspio, Virgin Cola propala u Engleskoj, ali je uspjelo u Afriki. Pa šta sad? Pa ima prvi dan landing ovoga svoga Virgin Atlantika, znači aeroaviatičke kompanije, pa dođe obučen kao stevardesa novinarima. Šta se desi? Kada dođe šef Virgina, Richard Branson, obučen kao stevardesa, minić, petkama i ovako. Šta ljudi kažu? Ovaj je lud. A on kaže, ja sam drugčiji, on radi jeftin marketing. On radi jeftin marketing. Besplatan marketing, jer sve novine su spremne tako ludost objaviti. I tamo sam isto pričao s tim preduzetnicima i ovako sam postavio pitanje, da sad vidim odgovore. Šta trebaš da bi bio uspješan preduzetnik, poduzetnik, biznismen i da ti biznis uspije? Šta trebaš da uspješ u biznisu? Šta trebaš? Šta? Hrabrost trebaš? Da ćeš ti zapisati, Saša, ćeš mi pomagati. Ok? Imaš ovdje. Znači, super smo počeli, to je među top 3 kada pitam. Hrabrost trebaš. Šta još trebaš? Šta? Ideju trebaš, super, evo. Stavi ideju, bravo, to je među top 5. Disciplinu, bravo, među top 4. Disciplinu, znači rekli smo hrabrost, ideju, disciplinu. Cilj, uvijek među top 4. Cilj, piši vizija, bravo. Vreme, piši vreme. Je neko rekao vreme? Pare, piši pare. Šta još? Kak? Zabava. Upornost, bravo, upornost. Odgovornost. Šta još? Veru, bravo, bez vere, verica je vrlo bitna ovdje. Počinje kao verica, pa onda odraste na veru. Pa da, pa ne vjeruješ u posao kada počinješ baš 100%. I ako vjeruješ, ono baš, oni malo par klijenata ti poljulja to u verenje i mala verica, može da propadne. Šta još? Ne stiže nam nijedna tabla. Ne stiže, da, ne. Ali, ako već ovdje završimo, pa idemo, hrabrost, ideja, šta je to? Disciplina, cilj, vizija, vreme, novac, zabava, odgovornost i vera. Od 10 top što ste nabrojali, samo su 2 istupaju. To je vreme i pare. I to su najveća ograničavajuća uvjerenja koje ljudi imaju da bi pokrenuli biznis. Nemam vremena, pa kako da počinjem sa nekim biznisom? Pogotovo oni koji idu na posao. Pa ne mogu se ostaviti tog posla jer im donosi neke prihode fiksne, pa bi krenuli sa nekim side biznisom, pa nemam vremena. Pa kako nemaš vremena? Ako ja imam vremena, imaš ti 24 sata, ima Sašo 24, ima Žare 24, imamo svi 24 sata vremena. Kako ih investiramo, gdje, kuda ih investiramo i kako ih rasporedimo je vrlo bitno. Tako? Jer Richard Branson ima 400 firmi, ja imam, ne znam koliko smo brojali, oko 15, jel' tako? I u 6 država, ili u 7, ne znam više.
Pa meni se čini da nemam nikakvog vremena više, gdje da strpam još nešto. Ali, ako ne znaš prioritete, ako nemaš pojma o produktivnosti, ako nisi išao na nijedan seminar, ako te nije neko učio, ne možeš da znaš. Pa to je isto da hoćeš da čitaš, a nisi išao u školu da vježbaš abecedu. Ma nema šanse da pročitaš ako ne znaš A, B, C, Č, D. Znači, to je mit. Vremena imamo svi isto, tako? Pare, da li trebaš da pokreneš biznis? Hoćeš pare? Pa recimo, ako ja sad ulazim u Makedoniju, trebam pare. A kad sam počeo, nisam imao ni kinte. Mama mi je posuđivala za benzin prve termine. Još se sjećam. Danas ne mogu da vjerujem kada dođem tu, pa ne znam, 90% vas diže ruku da prepoznate moje ime, da ste slušali moje videe. Mislim, ja stvarno ne mogu da vjerujem. Ja sam stvarno, kako se kaže, zahvalan, je tako? Ja ne mogu da vjerujem da je na mojim seminarima bilo više sada od 350.000 ljudi uživo. Ako bi mi neko rekao to prije 21 godinu, kad sam bio u takvom minusu, kad sam prolazio banko, alarmi su se uklopili, ko da bi neko... Znaš, kad si u minusu, da moraš promijeniti banku jedno za drugo i nema više banaka da bi ti otvorio račun. Ako bi mi neko rekao da ću pisati knjige koje će biti svetski bestseleri, pa o čemu ću ja pisati? Jedva sam 3 dobio taj pismeni rad u školi. Još se sjećam kad sam došao iz mog prvog seminara i kaže mami, mama, znaš šta, ja ću biti bogat. Ja ću biti tako bogat da ću tebi kupiti stan, daću ti pare, putovat će svijetom i rastat će se od tate. Je nekako nisu baš štimali. A zašto se nisu rastali? Zbog novca. Sjećam se kad sam išao u trgovinu i gledam šta ću kupiti za jest i gore na stalaži tamo ima, na policama ima konzerve Eva. Znači meni je bila Eva uvijek na jelovniku, svaki dan. Eva, tunjevina, špageti, salata i to je to. I onda dođe na tržište Rio Mare. Sad, Rio Mare jedeš jedino ako imaš špagare. Jer je Rio Mare skuplji za... Idite danas još gledat. Nemojte zaboraviti danas ići gledat. Pogledajte koliko košta konzerva Eve, koliko košta Rio Mare. 100% je 20 centi, u eurima pričam skuplji. I za mene, ja vidim na televiziji reklamu, ja uzmem Rio Mare, bacam. I onda čekaj, računam, to je 20, ne znam koliko, 30 centi skuplje. Znači ja moram jedino da pojedem pola konzerve ovaj dan, pa pola, jer nemam za jedan dan. Ja imam sve preračunano, vjerujte mi, sve preračunato. I onda neću nikad zaboraviti trenutka kada izvadim Rio Mare. I stavljam ih tamo nazad na policu i uzimam Evu. Pogotovo neću zaboraviti trenutka kad sam išao na benzinsku pumpu kao što mi danas išli. Pa, jeste ikad, kak se kaže, tankali? Jeste sa pištolom punili benzin, jeste? Ok. Jeste ikada punili za 1 litar? Niste. Onda još imate jedan test. Molim vas, sljedeći put idite puniti za 1 litar. Nemojte nafto za tovornjak, ovaj kamion je će napraviti i ide 5. Probajte 1 litar benzina sa pištoljem, kako moraš dati? I znači vreme leti ovako, a ovdje, jer ima tačno za litar. I sad neka nema šanse da ti to uhvatiš. I ide litar i 10 centi. Nema više 10 centi. Mislite, bruka, mislim, ovo je neko bio nekada u takvom položaju. Evo, onda znate kako sam se osjećao tada, tako? I onda tražim kao više puta ispod volana negdje, znači padaju ti 10 centi. Ja tražim i zaboravim kako tražim da je iznad moje glave volan. I kad nađem nešto centi, ja se htio ustati i bum u volan. Znači kako, već si nervozan, mokar, ovaj te čeka, nešto tražiš, onda tap.
U tom trenutku ko da bi me neko po glavi udario i rekao, ej, sad je dosta. U tom trenutku sam se ja osvijestio. I rekao, pa ne mogu tako da živim. Šta nije dobro? Nešto ne može biti u redu. Znači, imam posao, idem na posao, imam plaću, nemam loše plaće. Radim kao policista, kao kriminalista, ne kao kriminalac, da se razumemo. Kao kriminalista. Slušao sam tatu cijeli život, meni je tata uvijek govorio. Budi dobar u školi, uči se da nećeš tako tvrdo raditi kao ja. Ja? Mislim, to je matematika, ali tako? Pa to i mi danas roditelji, koliko od vas ima djeco, da vidimo. Imamo svi djeco, pa nekako hoćemo da oni završe škole, jel tako? Pa to srednju, pa to je fakultet. Onda tata kaže, uči se, budi dobar. Ja bio najbolji đak 21. generacije srednje policijske škole. Nije baš impresivno biti najbolji u školi za policajce, ali ipak moraš biti malo drugačiji od drugih. Bio najbolji student na višoj školi za unutrašnje poslove, bio najbolji, jedan od najboljih sa prosjekom na pravnom fakultetu, 2,6. Dobio prvo plaću, otvaram platnu listu, ista je kao od onog koji je jedva završio školu. Ja gledam, kažem, tata, gdje si sad da ovo objasniš, nekako ovo ne funkcionira. Rekao, budi dobar u školi, nema para. Ja sam tad skužio da postoje dve ekonomije. Postoje, znate, vi ste izabrali pravo. Postoji ekonomija rezultata, to su tisti koji rade na rezultat, jer vi radite kao preduzetnik na rezultat. I postoji ekonomija vremena. Mijenjam vreme za pare ili mijenjam rezultate za pare. Ako mijenjam rezultate za pare, niko mi ne garantira. Ako mijenjam vreme za pare, dobijem nešto. Tako. Sada je pitanje, šta je sljedeći korak? Čovjek mora donijeti odluke. I kad sam bio na ostrvu Richarda Bransona, ja sam ga pitao kakva razlika je između njega i mene. I on kaže, baš evo, doručak 2 dana mi je trebalo da sam uspio progovoriti riječ s njim jer sam imao takvu tremu. I kažem, kakva je razlika između vas i mene? I vi imate 50 milijardi prometa, a mi imamo 4-5 milijuna prometa. I on kaže, nije velike razlike, razlika je samo u broju odluka koje sam ja donio. Puno više odluka, kaže, sam ja donio nego ti. I to je sva razlika. Ja kažem, pa dobro, možete mi objasniti. Kaže, sad ću objasniti. Kaže, postoje dvije vrste ljude. Oni uspješni i manje uspješni, odnosno neuspješni. Kaže, kako oni donose odluke, takva je i njihova budućnost. Kaže, uspješni ljudi brzo donose odluke, kad donose brzo odluke, puno akcija napravi, onda malo razmišlja o tim akcijama, šta je napravio, kakvi su rezultati, analizira svoje razmišljanje o tim akcijama i rezultatima i donosi novu odluku, puno akcija, malo razmišljanja, još manje analize, puno, jedno odluku bitno, manje bitno, brzo odluke, više akcija, malo razmišljanja, još manje analize. Kaže, neuspješni ljudi krenu od traga. Analiziraju razmišljanje. Hoću, morat ću, probat ću, ide, ne ide. Onda možda neku akciju naprave i odluče da nešto nije funkcioniralo. Se slažete? Znači, brzo treba donijeti odluke. Vi ćete danas isto donijeti neke odluke, ili tako? Naravno. Znači, danas ćete neke donijeti. Mislim, i se slažete sa mnom da svaki čovjek može biti bitan u životu drugih ljudi? Tako? Ja sam duboko uvjeren da svako od nas može nekome, bar jednome, promijeniti život. Možda zvuči previše spiritualno, ne znam šta. Ja sam došao u Makedoniju, u sve države, da nekome promijenim život. Ja sam danas ovdje da nekome promijenim život. Ja nisam došao džabe ovdje. Hoćete od mene nešto kupiti, nemam ništa za prodat, evo. Došao sam samo ovdje da podržim Sašu i Žareta i bio sam u Skoplju, mogao bi sada leći u krevet, mogao biti u krevetu sa suprugom još bolje, jer kad sam na tim putovanjima sam. Aha, vidim da je došlo u glavu, možda zbog prevoda, Pa razumijete, ja.
Doma me čeka cura stara 8 godina, doma me sin čeka. Prošli put mi je rekla Sima, tata više si na seminarima nego kod sa mnom. To boli. A neko mora odraditi nešto. Zato ja mislim, ako imate talent, bilo koji, i možete nekome promijeniti život, morate dati sve od sebe da to napravite, jer jedna riječ, jedna rečenica, jedna knjiga, jedan seminar, ovakav seminar danas, vama može promijeniti život. Neki od vas ćete ići dalje u program sa Sašom. Ja se nadam da će vama ponuditi mogućnost transformacije. Ja? 16.6. naša firma Smart Money Solutions imat će u Skopju prvi seminar. Neki od vas će biti tamo. Ćete raditi s nama ili vas zanima šta radimo, uopšte nije bitno, je tako? A došao sam ovdje da nekome promijenim život i taj neko će onda promijeniti na hiljade života drugih ljudi. Jer znam šta znači biti u idealnom biznisu. Nijedan biznis nije ni idealan. O tome bi mogao pričati još puno. Ali idealan biznis i pravi biznismen si kada ne trebaš obavljati svoje primarne djelatnosti, a svejedno zbog toga zaradiš pare. Jesam bio dovoljno jasan? Ako nemaš to, onda si samo, kako se kaže, trgovac, pojedinac. I takvih je 90% biznismena. Kako kreirati pasivne prihode? Biće to i tema nekih drugih seminara koje ću imati ovdje u Skopju, ali 16.6. bit će tema. Nećemo oglašavati na Facebooku. Nema. Znači, počinjemo malo, polako. Hoću imati pored sebe tim ljudi s kojima ću ja raditi i coachinge i raditi biznis. Mene zanima ako imate neki uspješan biznis. Super, vi terate svoj biznis dalje. A znam da imate još vremena za još jedan biznis, ovako sa strane. Jer veliku misiju radimo, stvarno radimo veliku misiju. Ne znam da li ste pričali, mi preduzetnici mislimo da smo nesmrtni. Je li tako? Šta je bilo sad kad sam prije nego što sam ušao u salu? Bio sam u suzama. Je li tako? Prije nego, 2 minuti prije nego što sam ušao u salu, dobijem poruku od mog direktora number 1 s kojim radim 20 godina i šalje mi SMS i napiše Jani, znači Jani je otišao. Star momak, 42-3 godine, ostavlja 2 sina, suprugu. Moj saradnik, druga bojna linija, 20 godina. Znaš koliko smo pjesme zajedno prepjevali? Koliko humora i šala ispričali? Kakve sve gluposti i ludosti radili po Karibima, u Meksiku, Grčkoj, Tunisu, nazadnje prije 2-3 godine na Kubi, pili na plaži koktejle. Kad mi kaže Smiljan, nešto me boli ovdje u ustima. Ja kažem, mrš kod doktora. A kaže, boli me već 6 mjeseci. Reko, trebao si više doći prije. Od tada do danas, slabe 3 godine. I znate šta mi je rekao kad sam ga prije 3 nedjelje vidio? Kaže, daj Bože mi još toliko energije da snimim par videa, da ljudima kažem kako bitno je imati životno osiguranje i kako bitno je biti osiguran od teških bolesti. Jer ako ja ne bi imao te police, ja ne bi preživio ove 3 godine. Ako moram sada da odem, ja sam bar 3 godine sebi kupio zdravlje, liječenje, tako dalje. I ne samo to, još ostavljam pare svojim sinovima da će ostvariti moju viziju, jer je vlasnik benda i tako dalje. Za sobom ostavlja bend. Uspio ga u 3 godine podići da su bili bez njega, svirali.
ostavlja biznis osiguranja, poslije 20 godina cijeli portfelj svojim sinovima koji su sada 20-23 godina, preuzimaju provizija, ide već što je tata uradio, biznis ide dalje bez da su oni digli prst. Takve stvari. Mi kao preduzetnici mislimo da smo nesmrtni, jel tako? Nemamo vremena za ovo, nemamo vremena za ovo, nikada ne planiramo loše stvari, se slažete? Da se ti nešto desi, to čovjek neće planirati, se slažete? Jer nemamo vremena o tome razmišljati. I zato znam da preduzetniki pogotovo trebaju moje savjete, jel tako? Jer niko im ništa neće informacije dati ako neću ja biti. Jer kako ga neko drugi hoće nazvati, on je nemoj se s tim, nemoj me gnjaviti. Nemam vremena za takve stvari. I zato vama kažem, položim na srce, razmišljite kakva je vaša misija. Veća mora biti od vašeg proizvoda i od vaših usluga. Veća mora biti ta misija. Veća mora biti ta misija od vaših prihoda i od vaših profita. Ako imate veću misiju nego je vaši prihodi i profiti, napravit ćete profita i prihoda više nego što ste ikada razmišljali. Ja sam 16. decembra 1997. godine ušao u jedno ovakvo salo. Bilo je 5 minuta do 1 popodne. Ušao sam u salu u kojoj ne bi nikada ušao ako bi znao o čemu je riječ. Kolega mi je malo nasamario, jer se kaže tako. I rekao da će biti neka fešta, pa dobre cure, pa mladi smo bili 26 godina, pa rekao ajde idem, ali malo mi je sumnjivo zašto je fešta u 1 popodne. Pa kaže nešto moramo slušati tamo, ne možemo onako da upadnemo na feštu, razumeš? Kažem ja dobro, nisam ga ni dobro saslušao. Ja uđem u ovu salu, ako bi me tada neko zaustavio prije ulaska u to salo i rekao kada izlazite, gospodin Mori, vaš život će se menjati. Vi ćete raditi sasvim nešto drugo. Nećete biti policajac, nećete biti kriminalista, nećete raditi na Vrhovnom sudu u Ljubljanu, nećete biti javni tužilac, nećete biti odvjetnik, sasvim nešto drugo. Ja bi mu rekao, ti si šta? Lud, ja sam za to živio. Ako bi mi neko tada rekao, vi ćete pisati knjige koje ćete čitati na raznim jezikima, ja bih rekao, ko će pisati, o čemu da pišem, o uspjehu, u parama, ma nemam ni kinte da idem na seminar, kako ću da nešto napišem u financijama. Nemam tog znanja. Ako bi mi neko rekao tada 16. decembra 1997. godine, 5 minuta do 1, kad sam ulazio u salu, da ću jednog dana predavati ispred 350 i više hiljada ljudi, ja bih verovatno rekao, to će biti velika šala. Zajebancija, ja moram vama da kažem, gospodine, vi ste možda mene zamijenili, možda ovaj kolega iza mene koji ulazi, baš iza mene. Ne, on bi rekao, pričamo o vama. Vaš život će se transformirati, utjecat ćete na milijune ljudi. Preko nekih grama, ne znamo ni čega grama, ali grama i nekog buka, još ga nema, prije 20 godina ga nije bilo. I tako ćete utjecati na milijune ljudi, na stotine tisuće ljudi. Ja bih rekao, s čim? Bićete njima inspiracija. Ja bih rekao, hvala Bogu, možda ja ću biti upozorenije, neću biti inspiracija. Ja ću biti onaj lik koji će neko reći, to ne smiješ ovako. To viš, to nije dobro. Da bi bio uzor nekome, inspiracija, kaže, tako hoću. To ne bi sebe predstavljao. 16. decembar 1997. godine, ovako se zavrtjelo 20 godina, 20 i nešto. Bum, ide 20 godina, tak. I tako će proći sljedećih 20 godina, jer ne može sporije. Meni se čini da ovo vreme baš uvijek brže leti. Moj jedini cilj je kako ja mogu sljedećih 20 godina pozitivno utjecati na što više ljudi.
Da bi ja mogao utjecati na što više ljudi, treba mi što više ljudi koji će utjecati na što više ljudi. I zajedno možemo promijeniti svijet. Pa kakav veliki ili mali bio taj svijet. Neko će taj svijet promijeniti, nekome taj svijet znači promijeniti svijet u svojoj porodici, nekome će to biti svijet njegovo selo, nekome će biti svijet Strumica, nekome će biti svijet Skoplje, nekome će biti svijet Makedonija, nekome će biti bivša Jugoslavija, nekome će biti ovako, a neki ljudi će ostaviti uvijek traga i sjećat će se i generacije i generacije. Mi i vi se sjećamo svi velikih imena, jel tako? Aleksandar Veliki, jel tako? Koga još? Koga je izbacila istorija? Tita sigurno, još koga? Napoleona. Pa dobro, nemojte same ratnike, ajde pogledamo neke druge. Ha? Bill Gates je nesmrtan. Znači on ne može umret, Bill Gates ne može umret. Ha? Nikola Tesla. Ja? Znači ti ljudi su malo bili svi ludi, jel tako? Einstein, Steve Jobs. Pa to su ljudi koji su promijenili svijet od korijena. Kad neko misli da nema više mogućnosti da se nešto poboljša, nešto inovira, nešto kreira, uvijek se nađu likovi koji imaju glupe ideje, svim kažu da su ludi i oni su tako ludi da imaju sve to i bez ovoga, ovo nađu, ovo neko posudi ako treba i dovedu svoje ideje u život da bi promijenili život drugim ljudima. I nisu nikada imali broj 1 profit. Kao što vi niste ovdje rekli da za uspješan biznis treba dobar marketing, dobar proizvod, dobar računovođa, dobar Facebook i tako dalje. Svi ste nabrojali nešto što ne možeš fizičko da pipaš. I to je nešto što je u čovjeku. I isti su odgovori nego od milijardera i milionera. A počinje sa investicijom iz svog džepa u glavu. Ako ćeš investirati pare iz džepa u glavu, ova glava će ti puniti džepove iznova i iznova. Tako da je pitala gdje investirate pare i gdje investirate svoje vrijeme. Ja se nadam da ćete svoje vrijeme 16.6. investirati na onaj seminar gdje ćemo se vidjeti i da svoje pare investirate tamo gdje treba da bi doživjeli preboj u svojem biznisu. I najlepša hvala vama svima, hvala što si mi dozvolio da budem gost ispred tvog auditorija. Hvala organizatorima. Ajde da ga pozdravimo još jednaš. Miljane, hvala ti. Ostvario si svoju viziju, koliko god si uspio da preneseš znanje u mene. Ako, sad ću na makedonskom, ali znači, ako ги видовте предходните ментори, едни се добри у една област, друга у други област, али ако некој знае да ви извади од зоната на удобност, ако некој знае да ве поттикне да правите акција, ако со овој човек веќе никогаш животот нема да ви биде како вчерашниот, овој е човек на кој што положи на живот му го должам за промените кои што ги направи. Уште еднаш да го поздравам. Hvala lepa. Hvala lepa. Смиљане, хвала ти још еднам.